Oh, like mama here. I was afraid you. Seminar we. So be dry seminar we. Aye. Obi ntimi nku da se ba yie. Me say. Metimi obi atonchia. De nani abreso omra. Se me mafasa ade we. Seminar we. Me de haban na ye. Nam de to ahina we mu no. Na rado fie. Oka so obedi kontomre abomu a yere branda na beyam. O man paje kofo fie. Oka so obedi kontomre ni nyaado a yere branda. Ye mfa ayo a. We nya no te. We so di kontomre twuma uhu na te. But uhu kontomre nyame ye nyansafo. Ntimeti yi uhu same no te. But be ye no te. Di nyame de ye me no. Ade kudenti me nya soso di wetum no se wo poposho wo nante asase so. Na wodi aduane e hyefom. Na wo se me anje power. Wo be fra tena me so a we ye me de adware ni nti wontumi da. Wow. Eti we no se obi pebia obede no wanya bi. Adom because e bia brochefo no hwe wo na dan because obi apese odware se be obi ntimi nku no. Na me ka se men trase makwa mpanyin fa 1 cedi enyi wa wareye. Na me kuro ye so onan oba na me kuro akofa no ye so onante papa. Onante so onante. Na me misi hei na manya me papa wo boa me. Na wo se wo ye hwan wo de wo beje me yere firi nsam a wo fa poase be fa poase wo fa so be fa nsu ase because mo mame enti so obi agye ukunu na ye sidi pa onante a wo so nante because ekuro bi wa ebi to aso enti obi hwam se si yei na wo se me ai obi agye me kunu o kra mo ha enti obi agye ukunu because dade ntwa dade what nkomonas obi agye me kunu enti o se nipa de onante o kram udi bambo wei obi se ai adwuma na wo ye no me yi wadi no no wadidi na watena fie uni bambo ni semina me de haban na ye okay me ye wi a me mfa nto robam me de to ahinam na ahina wei mpo se me dware ade wei nyina awie na wo popohyew se wo de woni asime so wo ye baifo ana wo mpa me yie ebi amena wo twemanso wo pese me frɛ adwuma me yemu wo pese wo kumi na afa me kunu a me dware wei wie na semina isa me bo din prensa na me to samna wei na kwamachi sei na boho na se hira wei pae a me ka osoro ne asase ne me nsam stia se ne pa na on tena se obewu opa yen try no obi ndami na yen hwade enye kasa ewu asem de na eyeyi da bi o bible se de otu amran to amranim na wata ase ai se nipa na wo ha me no me de esi owu a magene bone aso a obenkwase awuo me share sister bi a wanyinse mako nan ni nyina wanyinse na asai wata asorim wo ya asore panyi wonam ka say sister ma hu so wonyim wase amenyim mse no bompa bi ko me so de na do poster beta wo da ho wase manyinse mako nan ni nyina ya na yi owuo ni nyina asai enti me enti enya nwanwa se enya ne wase me ka kire no na me bom paye waso de okwa asore okenkan ne bible oje nyankopon di no so owu a obede okọ heaven ti di obekunu no na emobo man kire ne hwe na mo se me da ase any 2 weeks me ka djuma me na the poster bodan ho wawu me say wawu what the can you say first one okọ ma 24 hours and oba life akora na nya yie second one operation ngame kwanku owu akora na nya yie third one the fourth one ni ana wo se na danfo ka kire say sore ne nantina de wonamu de anya normal because say wo ba ko mienu miensa na nkora nyina afirimu enti anya normal wo so ogene asore di ogene bible di okenkan bible okunu nto ontwempana onye bone nto owu a obekọ heaven na so wunyankopon no ne se benyinsen ne nsai empranso wonim nyansa na ode ewu wawu nyame fa ne kransie to obi pewe bia me gidi pa ne krada okay papa me krada ye kwadwo me ka de ha onyina kyerewo wahu tie me yie se wo na ohia bi na afre me number 054 11 60088 na papa me krada ye kwadwo me se kwadwo ma me 30 minutes me ko ofi aba na odi atoso 30 minutes ofra maka kire kwadwo seni na ekoso me boa wo be su ofo no so me kuta recording bebre papa eno a na waka kire me no
na wa yama no makana hintasem nyina kire no obi wa brucha be na owie a na me de krada na ma yesemre nyina na me de ko post office na ma ko post 7 days na nsaka okay ayadom ayesemna ayekuku o jenkrofo Ghana efi se woni fi wo hu obi a wo yesemna e de to kuku mu da my first time enye fake fo aso na me ka se wo ye ma page yi we be hem o YouTube na wo to ba ba ye bi but onim no ma me de aye ayi wo de so obi afie oba bi da ayi wo ye adwo but nyama nyina modwa ne de sa ende no kre papa yenko kenten no so ebre no yenko kenten we eye kenten eni bibia nim eni bibia nim eye kenten eni bibia nim eni eye kenten wan betim de kenten akọ nsuo ayi se power mo eye sunsum eye tumi we bi pagya kenten we ya na me ra ho because me ye brafo anse na rade adom odi babudu samre first na me nim akwankyere na me bre tugu but erade bie mani odi me call sikan woli wiase foforo no na mo sa na sa brabo na secret tese okọ na mensa wotabe o kambrofo na wasi university a men ka sabrofo nko a ene ne brofo no na de sua o secret nam ka Duncan Williams kan cham so fita Robert Duncan Williams abra ne se twaye na o ye kronfo no o fita obenya nyame adom o secret but okoba catch us you just pray heaven will open for you and door will open for you oboa the secret behind okay yes but I know yan kan okra nkyere ye ma no papa ne person nko adidie oh you just pray and pay your tithe everything is okay for you you just pray and pay your tithe the door is open for you but there is secret under in heaven makabrofo the sun mawie nyana mo dia sha ho sa wo he mo so wo sere wo afa sha ho so they also be go school what bo degree what bo 55 what bo tosca what bo hwan but all that so bre ya kwankyere yes okay na me ka kire o se de onim agiansare buso reverend agiansare de onim no be ka kire o wo so ne kwafo be ka kire o se enye prayer ne brofo na am na rich bibi wase ba onka but the wase ne enye nsuo enye bosom enye dua bia ne wonim akwankyere wonim haban but onka haban kyerɛw because ene na me ka se wo pen krofo a ye mo ye criminal awo system mu a ye krofo a bo de brofo akate bo ministry so me ka twi ye be ka se me apoboni wo bona se me ka se wo be home samra oyi anade a me ya ma me ka twi se me je 200 cities here 2 million wo be ka se me ya zan but okọ de oka brofo be ka twi so betua $500 before sanso ye wo ya ma wo tene ma ene ye bre no we obi hwa me se sie wo se papa me so de ne obi ne me ada my god wo se papa me so de ne me dware nsuom papa me so de me se school atale papa me so de ye na me do nwura papa me so de me kọ makura ase papa me so de me na me kurom papa me tiabro chiro baba so de bia na me Ghana papa me tiabro chiro me so de ye bia na me ton ade wo kurom papa me so de me sequence papa me so de me sisanwa papa me so de me ase me pese me jam na me ujam na wo nwuram papa me so de na me nam ajanan mu papa me so de na me nhyem paboa na me nam papa me so de na me ho se mawu a yade dame papa me so de me ho me papa wawuo me mama ya wawuo me papa wawuo me so de bi ho nsamanfo na ewufuo papa me ye dan bible say atasefo ene ewufuo ene twaka ewiase oni paso de ye hu no ene bam Joseph so de na ensoma du meni kuto no Awurade ma ne bam nti de wo hu da esum no ene bam o se papa me so de na kronfo agime wallet ana me purse ne ehwe me mobile phone papa me so da ye bia na me tekam but makwa me nuru da papa me nye dan obi o so da ye nkugo da ye twese na chi obi so de wo we nam na odidi obi so de wo kopie ne krom na one classmate fo na nam obi so de wo se school atale classroom exams hall na ye exams da pressure no obi so de na broni ware no na broni ye ne ho ade obi so de ye sese na wo se wedding gown so oya ifro ayi ni nyina no ma ekutie dipa aye sunsun obi se papa me ye adwuma se bema bo so me ye tua meka ba me ni kapre obi se papa me ye adwuma wo na so mu dem sika ye obi se papa de me se be so bia na enye ye
obesi papa me amus ampa nipa de sika ma me de sika beto ho no eso ate papa maton ade ba fie but I me check me sika no sika na frim ye sunsuma ye moti ahonhom na mframum ewie ni pakra bra oba we aye kenten me de haban tum na ma hyensu agum na ma sabia mawo ana metumi sabi de semena metumi sabi ya do ebre o akonam de apostu obi oso ba me hyen sei na me de ma no de adware sa wo so ye bibia na nya yi a awurade nti se nipa da sane woni tumi enti mfa kenten konsuo mfa mafie no wei me de ma wo na de kan ni padu a ade be ro sabe so le wo se ye yi e kenten we bibia nim ye de nsuo begum na anyuna gu enie insurance matal nafo Davi enyunu Davi insuo ba Davi matal nafo Davi mo hwe wa wo hwe me wo hu eyensuo na some no me de agum wo hu enti wo hwe me se sie wo se me ton aye nto ye to aye ntuaka wo bi hyembo no adaada me be ma papa ma kwan mu a na okọ de won timi hwem ba kwan mu na wa be kenten so me de be ma papa nse me pe obi se papa me hye mpanfo me hye wonam nsam obie no so onyina oba won timi ntra na okọ papa obi hyembo so be boa me na kwan na da papa me ye adwuma se bere ma so me ni kapre papa obi de me ka wo so wontua papa ka twa me ho ahia ma ye adwuma bi abi na so me ni kapre sunsu be di wo chinye bra ye be boa ma o de kentan akonsuo eye tumi ni ahoden me de angel power enso ne enie matale mfo enye hwe eni enso ne gum no awsa fa mo hwe eno no enso ni o enso ne gum no eye ensuo we am da huru manim enne me pese me hu de be si ochena ewo mabra bomu a me da na jo ate se me hwe mfonyini eye ensuo eyensuo do so wotumi o wa hoden eni matro challenge na ma no omra ewiase ankure hu na edede social media me nko bi so da me ye madwe se me nko because ene azanfo na me ka so obi to se me ye hwan me frɛ sunsum me frɛ bofo ene azanfo be ku social media de ebedie nti but ewiase onipa guo no ene wa na wotwa to me ye madwe se me nko social media da e da pay for so me ane da umi page bia so awurade adom me kutam TV station a me ye madwuma awurade adom me wani e kom ne me na me ka se ne me ni sikampo na se me fam fikire na me top pan no 5 series o hwa me utie me top pan no 5 series me bu pan no nyina mu na me haban ya me be fra me ntu nwa bonten ahomache a me mpesi ye me ni di ye me ntu nwa bonten akokɔ nso bi ni ntatia mfa bi ni abuburo mfa bi ni krama mfa bi ni emo 9 o'clock menye de bedie adentia me sore ya ahomache no me ba so boy papaje woni di me yire ni di me sum ni di but ma topan no abubu ama nkokɔ ntatia emuburo nta se okɔ abrochire na se okuma boy be jailu koso okɔ abro no ma pigi e wa abrochire wo se betuta yakuno ana kusie meche no je be jailu sa eye wiase abrabo eye akwankyere okay power medase power number fa to jabim ka kire wa hefo se mbempensem hunu ni nsem tenten okay wo from ye nkan ha wo nkyere me emo ma ne na papa me so de ye na se obi ni me da ase de e kona me ho ba na se me twe me to na papa me da bi me mpesa nsem hunu no wo from ye nkan wasem nkyere me pato angel power ni me papa hwe manim de manim ne de di ma bra boso papa hwe ne ka kire me oba ka kire no life unim ne da me se me de amanfo a ehwe program se o frame a wo se papa me kra da ya wada me pato hwe de di manim ma me hwe ma bra bo mu ma me eno ano no enka me bia nkire me onware me ka che so onware me ma me nse ne watena
ba ko fe ni sei we ko ba so be boa wo but ofa wo yechi na we odwan ja wo obaka ni nyina life me se me da manfo we the number no ya the number no biom 054 11 600 88 054 11 600 88 me mpa kasa tenten wo fere ye ntoato a me katew papa enji power ni papa me bre hwede ntia me bre ma me so bo hu bia kan fa me ho a papa hwe ma me sunsumu ye chichi ya kra ne ye niam be da ya okopai kekan nyina e bia wo so aso sa da ni misuma so bi e de na wo be ye e de afa ho entena ho e ma woni mu ase bomo ne ne to anamon se do kan na o so obi eje oyere enti onam enti den won so to ho e ye den o de woni ato so fo so ana o de woni ato malam so o de woni ato de tena ho na nim guase e de woni e de ba me mpese be ba sa e de ntia me de video ni sa program so e de bra so de be ya e de ma e be kon kan e de ama video aka no e de be bra na e de ma akonkan e de ama e de si e be san hia